Orio mnaula muherwa usirise bulori wao wengangara Western Nyota TV no musanga kubwange abuli habuli okurera mekesio karake indagano nimbola kano alalande bawatambuli wafaru buyunju ukawahani kumera ni Priska Chuki nalanda yori na piu sangos ambi sipindi na meno sani ambi reverend Shero mnamule wanje na ngwa reverend ya lista birembwa irwazandi bukanule apek kawangware orio ambi Shara Mruya ni Bishop Patrick Stika, kanisa ni Upper Melele Ministry. Karibu sana. Ambia meposa. Asante kushere mlewa shanje na kushesia mwamisi zomibwe mara kaje nisi Pastor Robinson ndio mimelu wa Complete Pastors Network. Muriyo muno fukira mlango ko kuchirisia megesio keindagano umloro muhero kwa iwiki yabwere kwa mere sabo ya Genesis kwa si chamo kabisa lakini ari mundu warekeresia nimubona kuri simisa kwanza kule ongosi ya light nirimbo si yabo ula firstborn ya creation ni light harano swali la kwanza elikuicha okurula mbeka ya Bungoma nende Reverend Hudson alikule bari nikarimbwe light ni firstborn ebi kesia mbwe kurikula malawanga about Jesus kubera abulaba ni firstborn of firstborns neniyo wecho kurera owahahu ama bali mwangaza nuringala kulondokana inde indagano nukuracha kujelesi chapter 2 verse kuringala kwa maswali la kuchirisi Reverend Samanja kena yeah kuna bwana ndio firstborn na ho mundu mukuru no shindu mundu muliroba ni Yesu Kristo Chiri wanjiri hora mu Yohana dalala muliranga lihuwa yeliho lihuwa yeli anende Nyasaye na lihuwa yeli Nyasaye chibula oshindu shalongwa uchira lihuwa unohenza ndina nikawa muliranga lihuwa yeliho na kumanya lihuwi na liyo Yesu ko Yesu yaliyo kula muliranga Yesu mambola lakini ku makiza mahuwa kidoctrine ya wala Yesu ni Nyasaye na Nyasaye ne wali okula muliranga kona mukulu lakini leo kuitsa kuibula mumbiri iza kuibula wangu andi nibiulo na imulanga ndi na uranga na Yesu yibule wanga Abrahamu nibiulo wala ndio shikira na yeli okuranga Nyasaye na yeli okulanga mukulu kini ya ngoranya na kola numukulu kubera ndi na kula muliranga ne waliho ne walonga bindu byose bilongo muye cyakari mubola Nyasaye ne walonga lakini bindu byeni byafala dina yalonga na makonota yabolanga shibeo ashwa kodi yali lihuwa anda wala lituli ndi lakini no wala Yesu Nyasaye yeah ni wale walanga in the beginning there was yabula light veo ni ba yalonga yabola ko so le hoba ne yalonga neni kali mwangazo kuni Yesu alije kisa okay endelea Reverend yes oitani bola Yesu lawo shi ya bukhanyanga shi bolanga bulabu wena bo bishibala ba yalomba yota ibolanga holi yiza bulera bulabu myoyo ya shi ibora bulabu wena bo lola buli ubuta njaka kwa bukhanya buli bulabu akabiri bulabu bishibala na bulabu wa Nyasaye aliranga bulabu wa Yesu Kristo aliranga shi buli bulabu wa khashibala tawo nubulabu waka myoyo yani shindu shaka myoyo nishikuliza mbuchafu ya ne bulabu bwenobo ne bulabu tofauti nubulabu wita nubulabu tofauti nubulabu bwidiuba wakololayo yes na sasa kumeta kwa pastor akabona malai na nuenza we na apanzira za Genesis kulana bulabu bwene kwa Nyasaye bona kubeo nubulabu lili kuba liyarumikira
shira na shirangi Lihu. na Yesu niliho Nilikuwa. ho fase bonu na ngola bo kholola yuta niliho liho ba ne limbe khola no bola uite jira ni ba nyasaya bola go beho ne ndi bola so liho ba li bola ero ne le tseli lomba bola na mbeni mbolanga liho lyumundu inyala kuba kwa ukhana n'umundu mwene liho lena rufa Alikuwa ni mundu mwenu. liho na mundu nejira mbola Yesu Sawa. Au hako sawa. So Yuri. yeah, so shikira ndana Yesu sasa nali mushibana yakhibula mumbiri litunguli liba farisayo bitsa benyanga kulera maswali na wabali basubira nina Abraham ne ukuranga mulisubira Abraham ne papa wa kulisubira Yesu nabo bora Abraham papa inyo Abraham nashi kubaho inzendaliho khali kukawa je Daudi nashi kubaho inzendaliho mpaka kukawa je Daudi abonanga dina ananga bwana wangu mwami wanje kama nyanga Yesu aliyokhula mwiranga nalikuwa leneni valitama sana kuba farisayo bola wirekanya kunyasa wiranganya sai na bali chukutoka miaka 50 no jino kutoka miaka 50 wala waliho na babo Ibrahim yakamenye miaka mingi nyume mpaka yao so kalo laka liko leneni litabu bantu bele bitawe benya kumusinza benya kumwira lakini amana ndo mmoshi wa mulata ho shingana Reverend Arebi Yesu ne mkhulundu mbiyose na ya alimbeli khali ubula bolanga wa pastor khawana bula ko kawida bo lo ko bolanga ilwanjiri bolai nyasaya bola khobeyo no bula ko ba no bula di go ba le rangira bula bo shi lo itsa tawe di go ba le rangira na di go ba ni wina Yesu Oyo bishop. Apostle. Pamalaika na ndakanibo alanga mbu ngala khometa kusingala ukhanza ngabona mbu liwale nyasaye nalio obulafu obelenje bifo liwale nyasaye nalio Obulafu berenge bifo obelenje bifo nita obelenje bifo o shingala Reverend Yabola na Bishop Francis Aname tako hospoti batsa mukambu yo kula bongo muta na kumanya tsambu bulishisho special longo mshalo no it was a spoken word in the side fast tiralia halomba bulishindo na lia mala na aishiyo umsata mambo mundu authority yokuchako kulaka even America so and of course kumanyele first pay ndakani wala ngambu Yesu ndiyo ulafu weshalo ndiyo ulafu weshalo kamina ngambu bila Yesu katebi ndibya alomberuwe kasi ule bwene bila Yesu pamabela mshirima Can you imagine obetsa 24/7 neshirima tsaba ndibyalo babelo wala tineshirima tsaba Ulisa usirma. Ulamu unyalo later. Yeah, so baro mukambo yokela kwa manyore Makalusi. Oreo mnamlo maherwa esipindi na meno sane kulori ngalama kwa kindagano kwa chaka nende estabosi ya Matthew esirende 25 verses chapter 1 kwa chia Genesis chapter 1 iliki agwere ilinde 31 verses halafu dakuchi Genesis chapter 2 kuchokola maloma nunguri ngala maswali kenunga kuchirisia nukuchaka bwena aonda soma mulusungu alafu kuchirisia Genesis chapter 2 verse 1 thus the heavens and the earth were finished and all the hosts of them. And on the seventh day, God ended his work, which he had made, and he rested on the seventh day from all his work, which he had made. Nukuja verse 3 bolai, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work, which he created and made.
Ndawusanga ka verse 5 kuchirisi verse 4. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Verse 5, and every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. Aya, kuchirisi away now, ese ndine the interest of undu wa generation, mpaka chapter 5. And chapter 5 will let these are the generations of the heavens of the earth when they were created. When they were, you know Malameranga? Past that. When they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Kusina ila Malamera, nukuringala Matthew kwa generations. Nukufunya Genesis indagano baada ya creation ilio overlanga creation kama generation. Kusi sabasa mubeho musungu bari mubeho some light mushede ho some light mushede ho some light yes Yesaya jirizaza kumanya mulimenya lyeru ulinende generation nyala wajiranga ndina mundu chinjugulu mi ngoya nyanga ulinende mahola okay yeah natindu Kasi ebe intialaf ulinende mahola sajiriza kumanya ulinende mahola yalomba bintu litukuranga yene ndi likola lomba bintu lekhabidi likola lindi lomba lekhabakali likola lindi likola lya saba yani ajiriza kumanya ndina mahula kawetsanga likola litsanga nilichia likola litsa liwa kola kalawa ana kuranje likola lindi okay yeah tuna wala litukulya saba ya sose chelia mal kulumba makola kanga saba sita ulitukulya saba ya bandi ya sosa sina na vlog nyanga saba ara vlog wa hudaru ya uluke sasa kwenu kuli mpangilio kwenye sahi na namba ya saba ando kusoma evanjeli ni namba ya ukamilifu namba yukhurweha rweka ngorobol munyamunyala wala muluya lubamba ni namba yukumala manyanga yukukamilisha na nuwalomba bintu bikamilike maokhola ndinga khausosa Orio Bishop ahola ihula ya sobere evanjeli chetsaza kuiwala shingana lo reverend Mola ndina nyasaye yalinende mpangilio namanya litukolo kuranga nombeshi litukolo yakhabili nombeshi yakhabaka nombeshi na bintu byelomba byene makola kena kosi kachimira na buli shindu shirala likola likuranga litegemea likola likumalika likola lekhabili uno litegemea likola likuranga yes chikira makola akanuenza ya ramu pirakwa na ramu mulimi na yakola kuboli khulwa somye lwaso lwakhanga shiali na nende mundu wali waranga khulima bibirakwa ta abola mundu yali khusembera ukhulima okwakira abola na nyasaye nalomba mundu khole khwakira mulituko lya saba so likhola lya saba lya sita lituko lya sita shina lya lomba mundu na wari mundu sasi ula sembera
mundu asembera ngaina lombanga likhola lya kharanu niba nibiri birumbiro muri tukule kharanu sasa tukule kharanu litakemeanga litukule sita sawa so mamula kakholanga kategemeanga yani likhola litagemea hilo likhola litagemea ili likhola nilibula we nilibula you know yani nyasaye za kumanya bintu bene byosi na byosi sasa abiza bitegemea nyasaye sasa litukule sabero ndiye nyasaye sasa litukule kuranga lya khabili lya khabakali lya kharanu likhola likuranga lya khabili lya khabakali lya kharanu mpaka likhola lya sita kategemeanga nyasaye likhola lya saba suppose kiza kukamilisha nyasaye Senda habilu chiende msa. Haleluya. Ndio kumanya ndio kulikuwa na damu. Yes. Uli interdependent. Yeah. Yani uli mundu yenyaga weshe. Yeah. Alikuwa mundu nyala kuwaza yasingira wonyeneta yakamirika tayi. Yotegemea uyu yategemea uyu. Na yucherwa kushindu ni yotegemea uyu. Uyacherwa kushindu ategemea uyu. Yeah. Mundu akanakana yasibuli likhola litegemea lindi. Pole robosi kuiza kukamilisha umuntu nyasaye. Sawa. Nakona kachiranga Bishop in the practical life. Umuntu shanye no kumenya shinga na animal ni nyama mbole mu. Ta. Ishichira Holinende chinala Nyasaye alomba bishindu. Last time pabole mnamu chinala Nyasaye kulomba noli mundu biye bashinga no mundu. Wala biye bashinga na inzoka tawo. Obiye bashinga na umundu wa Nyasaye adependa ngabo because it's teamwork. And na shingala okamiwa habola there's no way lokubola mbo island iyo yumwene umuntu yabole nyanga indimbu katomutatile kabisa inyanga ndala aliyenyo was okwasheli lijiko nomba igas yenyola blakata shivelita nomba yenyola kuse safari ninguba yabe nayanzire sana Nirando kata from nowhere. Yenye sindani yonaba. Yenyola bulakade sindani yonaba. Ohulare bo washe ojira ko sindani. So shonya lo batsambu on island iyo wenyene olewu you are able to do one to peke yako tawo. Because in the creation Nyasaye yenya that partnership teamwork nakachira yaga kuranga ya habiri ya hataru ya hole bin biosi in one day ya hole bin biosi in one day then also an aspect mara wenganga the character muhima kwa na kwa side no nenda keba hanga in the beginning of our Nyasaye then also isai no tsokola lambu in the practical life abantu benyango boloha Bana kwa rekasta. Onyolo mundu yenyanga awulusha lakini chakole kasta. So I think niba Nyasaye ya rine in the big yokasi ya ishialo nendo kubindu byose pebele mo mana awulo nyanga saba. You know. Lia abo ndakani bolanga mo lia alala bulishindu shiri complete kabisa. Ya mana ya awulo. Umwaka kuchaka oshiri kurombisi na abashaje mubule lisinjia ohula mwakili tite wipanjo manyimbu is not just about like a resolution or banga a resolution yanje umwaka ndino ta lakini ohula manyiri simbu shingana in the beginning Nyasaye mwene ya lomba bulishindu yatuka unda malari ya ulu there is always teamwork wala korenjerata eshereza point yokuranga Chonyelo from island you when you you need one another. Number two, when Nyasaye zawulusha on the seventh day, yalina potrekas. So
there is no way washanya ulilisinjia amechesio kano uitokubona mbu kazi without you see. Because wenyango huluha ohulobe no kole kazi abandi banza huluha January February March abantu bahuluha tsa oluha nga shibulacho kole kazi shibulacho kole ta. And so when nyasala wenga actually nyasala shialomba ko mundi yes nale ndo utofu no wala mo laziness Ukara, yes. He was so committed to create. So if God was so committed to create, so much committed, why do we allow? Omanyeli said, look at Holende Tapia Fulani in the house of God, whereby Katavandu, Avandu allow the water, they fear coming to the house of God. If you are coming to the house of God, in terms of commitment, in terms of what and what, kujijenga hata kimaisha. Ningumu. I think, okay. Yeah. Ena kumeta kutsa character india kulolanga Nyasaye ndinayo. Nyasaye shali ukulekhala bintu kunjira ta. Yes. Kutuka akamilisha. Na ichira bolanga kubirira Paula bolanga dina ikasi nda ya Nyasaye chakiza mukoze. Kutuka akamilisha. Yani Nyasaye na rangitse shindu kutuka akamilisha. Ya rwegitsa kolero yawo. Lakini bantu balla baliyoshi barwegitsa ata. Ne ulaza saka makize unyole itabe india kolina indala mukanisa matoka nundina. Bantu bitsa bahane tsinadiri bahane tsi pledge. Na shibanu rwegitsa ata. Kutuka rurangi mulimo fulani no mirimo fulani nomba ikasi fulani katuhananga urwegitse kukobe kufana nanga nende Nyasaye sikira kulangwa ngo bakristo ni bantu bafana na Kristo kandi mwenza Kristo mwenelo yitsa mushibala yitsa ikasi yo kumusalaba na yagenda na mpaka matuke na katuka mwisho mpaka akamilishe ikasi ya yitsa khona yukutia kumusalaba Nagajin lo Petro ya yecheli tsa kuzuia abula kutsa kumusalaba namba shetani kalo inyuma iyo ndenyaka rwegitse ikasi yalitsa kokona kunya sayali mumuima kukurwegitsa yerwegitsa tukulu kuranga le kabidi kabakali kana le ran sita yasabanawo yani ndaga rwegitsa as yakamala nabo na damu sasa mungu na boda sasa utsirilise shirabi nibere sasa bitsaho mera mabenya mundu abiyenza bitsa banyama babatsaho ba mabibulane mabenya mundu abiyenza sasa utsiri khona ni ba mandu baliyo ba ulukhane ba chile kholi kasi yata shikira yesa ya kula khali kasi ne kutsa chirisia korio ore mula hero asipindi ni ameno sana kuringana indagano kula yandikiro kula kunyala kosi kwamenya kula mwepo chirisia alala nende indagano chirisia chapter 7 tusoma mlusungu bishop ana chirisia mululuye verse 6 but there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. And the Lord God formed man of the dust of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Hey. He breathed. Yeah, the Reverend here whatever very bishop. So sasa basita nabutswa matsi karulanga hasi muliroba kushinditsa liroba lyosi. Number 7 mwami Nyasaye alomba mundu musatsa kumaloba kurula hasi yabura mulu kumundu myuya chihananga bulamu mamundu mwenoyo nako shirombe shubulamu. Ndayanzi bantu bakalukanya evanjiri ni balavuga
Wala vurume kare khoba myoya. Myoya ni jambo la zamu toka. Mujindika. Wale muiha. Yes. Jira myoya. Myoya ni pressure. Myoya ni pressure. Kuna wale nyasaye yuko mungu pressure. Nyasaye ni pressure. Nyasaye ni muiha. Okay. Yeah. Oh my. Okay. Sina pressure mbakaro wamenda wo. Watu wazo kuichanga. Jira myoya kenecho. Jarula yuwanyi tao. Myoya jarula munyasaye. Yani myoya ejo jarula munyasaye. Myoya jarula mundu numwiha. Jira myoya ja kawaida jiri ngula mutao. Lakini mwiha I don't know kama mwiha nukule ranga bulamu. Chijira kurulanga mubulamu. Ya. Bulamu bulamu wanya sae kunyola mu mwiha, kunyola mu myoya tao. Okay. Ya nyasaye, shindu nyasaye alonga bona makono keke ni mundu. Bindu byosi nyasaye wala shibe ashibao. Lakini yaduha umundu yalonga mwene na maloba. Ni alonga nanyola maloba kenaka. Shikali munu mwiha kulikwebera. Shile wonde nyanombe mundu mufano kwanje. Afwana kulinze. Ya nyola sasa mundu uyu ngwa maloba. Sa nje fwana maloba ta. Uyenya kare mushindu shinyala kufwana na yawo nyasaye. Nale maya buramu mwiha kwekwe. Mundu wose ndabala mundu wose kulisuri ndala. Shikira kuli mwiha kwa wina kwa nyasaye. Ya wala kube mwiha kuli mwoyo. Aya wa mundu uli mwoyo. Mbole kukhomba katawa. Shikira imbele mbafana kumakunyola makuba kena. Yawura mwiha kuli mwoyo. Mundu nashiri khola kuwoni yali mwiha kuli mwoyo. Yali mwiha kwa nyasaye. Yali mfano kwa nyasaye. Mundu yiza khola kuwoni ilo kanyola sasa mwiha kwili khutsa mwiha kwili omu. Lakini uranga kubola ere ya mulomba kuba nafsi liyo hai. Mulomba abe mwiha kuli mwoyo amenye khatsozo. Amenye mihika. Mihika josi. Amenye mihika. Yeah, Bishop. Wewe nyama menya khatsozo ta. Niyo menya khashosho. Khatsozo ni eternity. Eternity. So nyasaye yenya mundu amenye khatsozo yani amenye eternity. Kila mwiha kwekwe mwiha kwa nyasaye. Shuku khali khanga ta. Yes. Na kila lole bare ndia chake na wala myoya ta. Kila myoya ni pressure. Pressure no akara mutai mutoka. No utula pressure mai kwa. So mwiya kumundu shukuweza ta. Shukunya hurula ta. Na mwiya kuinuku nesha ulanga soul. Soul. Mwiha jenichi nacho na mwiha kwenoko ne kurulanga mundu lwa khusanga. Kukaluka kunyasa. Chila kurula kunyasaye. Mundu akhutsanga ne kukaluka kunyasaye. Chila nechintu nyasaye yapuliza mundu kunaba moyo. Kubera osiri yawo. Sina soul. Sina kera soul yeneyo irule. Shintu kuranga evanjeli walanga lina mushahara kuboni ilikuza. Na likuza ni shina. Likuza ni lumwe khanje noko kurulamu. Sigari mwe kwa noko kurulamu mundu. Sasa mundu mwenu ya akolize bulamu. Mwe khakurulimu yani mundu mwenu urulimu. Mundu mwenu na ukhwaboli ne nafsi mundu mwenu yu mwe kwenu kukhotsa tawo.
Nature lo mono mama go ba ku muikulu lo go litse muikulu mbili ukukulitsia muikulu tawo lakini mwiha kwenye saa ya muinze mwiha kulangu ashitika khobora muntu kulindi ukanagana apostolo wa mmanya numwaka kosa na khobora iyo wa mmanya kutawo mundu amolo mamu iyo ne Robinson mundu weno ne kwenye saa ya henzanga na chiribajiri walagandi na Mungu uchunguza nafsi. Yani Nyasaye achunguza nafsi ahenza mwiha kweko kwa yabiha mundu ne ikonsani ye ingari moyo nafsi ne moyo sakari ndagani wala mobili kuno ni tempo ya ni kasara ya Nyasaye ile kasara hayari kusiri si moyo kuno wewe undwa kwani okay maro ka lombo mundu wako kala maro lele chira lo muya yuyu no ko kawe yuyu ni akholale na mbora owarula no ulikalo lakini miyo ya janje ndachikiaro chikaluga kuinze mwene chile charuza kuinze charuza kunyasa chikaluga kunyasa lakini mbili ukalugaina mano harese kesi asol sinyala ya hollabi mo yarindu mubiri does it mean we hear reviews in soul bikonya mubiri ko holla sasa umanyi ijana byosi ni soul lakini ulinende moyo mtamano na kwa kulanga shishemu moyo mulaine kwa kulanga Holy Spirit khali lala no kusala kukemea vitu ni mamola miha mitamano miha cha shetani sikira shetani mayiza mujeri bakhandi alera miha cheche mabindu byosi byenya saya khola birai shetani alinende duplicate yeye a duplicate abindu byenya saya na bibi a duplicate bibi na duplicate bindu byenya saya kupinga birai byenya saya akholanga ko miha ya ni miha cha kumwamba cha rezamba shetani yani kullo Nyasaye lomba mundu aye ya hola ndini ya burami khajeje shetani khandi ya burami khajeje mbandu bali mo achiza chikoya nya mundu sasa mundu aba agent wishishe sio wala cannot operate mpaka wabene ni mubili manye jeno shinze ndina Nyasaye lo lomba shibala ya lomba shino ya lomba shino take the spirit lakini au mundu nangwa eva ya wala yenzena lelitunda linzuba yemkata lo yitsa nawo namanya musatsa wewe litunda lenero ni banyanya bajiri wala mabi kwatsimona bamanya nabalisheke uma babaka na sasa musatsa wewe abibula abantu fulutsa nakushina umwiha kwinzuha nelo abantu mabi kulokosi balangwa bana binzuha Yesu yabona bana binzuha shi lwibu lwinzuha asa kanyola mwiha kwa mtakatifu kwa Nyasaye kwa karula mwiha kwa stand kwa kono ndi kwa kabitira kwa stand neshira khawanga shingisho kubolanga born again kubolanga kwikulo kuya tije lwulu lo Nyasaye luoneka kwanyola lwulu lwinzuha ulo ikanilanga urulitsanga kuroho kwa inzuha yalera kurule mwiwe ukarukute uroho ina wa Nyasaye lo wala su uroho kwa okosieru kwa rero kwengera mubandu bano kubirira ari kulituna ura uone okay wanyanya na shikira sasa roho kwenye mwiha kwa Nyasaye sasa kuone neka chemera sasa Nyasaye yenyanga kukalukitsa mundu in the beginning shikira shokoli in the beginning yenyanga kukalukitsa mundu in the beginning abena ende miha cheche chenecho kapita sasa Yesu itse yihulu Yesu ni akhibulwa kholera reconciliation akalukitsa mundu ibulu lwa Nyasaye khali Yesu mwene yalanganga yababoranga munye ibulu lwinzuha Yohana nabatisa ngabora munye ibulu lwinzuha
kuinu mubolele makhuba kano hareke kisa bandu ba Old Testament bose bari mu liblo lwinjo mundu mubinadamu wasayi ushiri muri bulunzo ungangana n'ulwibulule ushiri kwikanira ushiri muri bulunzo yakiri kuboranga mu Arumi 8:9 yoboranga oyo wose ukore na roho wa Nyasaye cyari wangira kigira ushiri muri bulunzo cyane linzo no kwikanira no kubora wirambiri wahirambiri kwinzo koko upatiso kubona kwena okurulitswe khubuyitse unyole roho mtakatifu khwabe yakarutso libulilo shina lwinzuka then unyala kubola ndakhibulwa buye Dawa. Aposto. Manye nola linende wala lange miya ta. Ums. Nola linende miya tinya sai. Muweka kwa Nyasaye. Wala kumuweka. Evo wala miya. Nola linende miya tinya sai. Ishio ranga ni wambo ndemango kwenga generally omundu wamanyilisia Nyasaye moyo kukwe from the deep of their bottom of their heart nende omundu ulamanyilisia Nyasaye tawe they are two different things muna kwabo lambo Robinson no mundu uli ubulawa tawe minus of course ya Nyasaye abona kurata Bishop Patrick Shitika uno tofauti ya Bishop Patrick Shitika nomba tofauti ya Robinson neno mundu kuire mutaro nanyora malua ishoko tire birana no course ya Nyasaye onye the thing looking at that nakachira bakamba bolanga mbu onende miuya echira ranga tofauti mulambo mundu and in the creation mkambia bolambo echira ranga tofauti lowe tsanga ni wahawani bwa there's a new creation nakani bolanga mbu omundu yes awuli mu Yesu yahamala okuba omuyaha namakuba kakhale kamalokuwa chola lano no kwanyole miwe chenyasaye mwiwe nakota mbara noenga Ezekiel 37 mzazalo nabo lende nyasaye yakuruma mwivanda muliya otyobole nende efikumba efioma nana tyobole efikumba same style ya creation ambawe na usasi same style ya creation otyobole efikumba efioma tatata kaka mzaza nareba nyasaye kana kene kana mahuba nikanyala hekali ninjache ndiye no holende findi fioma kaka njake ndiena obone findi fioma tatata because Abana of Israeli on that season they were living a hopeless life. So minus a miyo chenye you are hopeless. Umanye wala wena apostle umanye lo mundu wa Nyasaye ni akabola yakhala kilitsa bikumbi byakanyola inyama byakanyola mbili umanye Nyasaye maya puliza muhandi nyu ya jeje miha jeje kuli liba li jeje likali umanye kumaloba kubola litole saba litole kuruha ngera umanye unyola roho wa Nyasaye yalutu kumuli kuruha
mwilika muri tukule saba chigira nya wakagaruza nyasaye ari mwina Niwe. na wahiza muri huruha na chigira maya nusoma matende mtume kana imefatin ikoboranga tupuni zipate kuja nyakati za kuburudika tupuni mreje zipate kuja nyakati za kuburudika so when spirit ya nyasaye sasa ulimweholoha ndi mu 7th day ndi tukule saba then wala unyaga saba wala ngambo he sanctified it echitakasi ndio echitakasi nanga kutakasi nalo nyasaye injira moyo wa nyasaye akutakasi sasa hali mubere uli mkuti nyubosi lusalanga unjira mu spirit usikia kutulizwa nakale kapisi You feel everything is okay kitu kwa sawa alube nubula shikule munzu wizuramba wizibirazo la ngoba kusikale echire Yesu yemaya wora munje mu Yohana kana from 19 ya wora munje mu wora kweli baba beru basala ko bikulu munye musala sha muhamanyi uza kusala nishakomani shakomani tije shikuhenza lituhu lakini kuhenza mwene lituhu come on yenza mwene lituhu na isaituhi yabo musala itani musala muro hadi mukagirika urunyutu hawena hurahuruha nyemusala mutukule sapa mutukule wakanyola roho mtakatifu mutukule sapa musapa kwenza lituta unyemusala je mukamanyi wala kuzemisi akubula kuzembitini bali bayenza lituhu asala lituhu asala lituhu adimisha lituhu lakini lutuhu muri usala nyasaye ure wizi muruka nyaruweza utu musapa ukibisaba tisiholi Uriya mnamlo muhero wengara Western Nyota TV sipindi na meno sana kuria no kusirisia ameke sio ke indagano mukuru kusoma no kuringala mbwe obula ngwe fuwa buri kaburi buri kunyala kusirisia kurie obulo no hande make sio ke ne kano ake indagano uja kufunya kuringala swala area Mama Robert aliolanga everything God created on its own kind, why man in his image. Sababu mama tukufunya Mama Robert kuna karusia mama okay nako mungira ilia ilikuwa ni bora charita. Karibu mwami, karibu moyo kwange. Mero sipingi nyameno sana kuringala mwa kindagano kuringala Genesis chapter 2 kwa soma ulimpaka verse 7 kuringala imbaha ulonge ngayachi ya ngayola wena mjiririsie ne lwerswali elio Mama Robert ngabera rumire ndabere sabisa mkulomado mereko no kurachirisia ndasoma mulusungu yandikali okulamubeka ya vihiga Mama Robert everything God created everything on its own kind, why man in his image. Yani mlisimisi ya longua brifu anariasio kusina mwanadamu ya longua asubira kali wokuli mwibuli mwibuli bana babula kufana kubunereka so wibule zabana ranu sita muhenza kula musura yoyo tawe ibulamo mula yafa nazali alandi na shura yanza tawe kali musabu wango boka wala bana mufali yibule na wala maro ikafana kilo chungu manu yali kumfana nani nzeta ubetsa ku comfortable rawo shu filabura kusuwa munzo mara nyamba kulla kubana wenza kulla baro nikali alibando wala ay buri mwana yikudura kuwe kabisa bakubulira wenza bana bosi ya kwa msura yoyo ya boyanga zawe bawali mukhali afu igura bana bayayi benyene uramkhali weba ashiru urana rekhamutsinga ngani kala zayibule khumukhana lo lekhe khandi ali kunishumbe shisana nayi ali
musatsa nana bakhana benyene bakaunya kunyola kali mundu watala kali anyakula kali lisura jira enyamu ya leo khandi mundu kholiye munzu mwemwe kunya saye ya saye alwe longo tsinyama na longo tsinyama na mala shiyaro longo sura yera Yo sibihaje sifana ni nejira bolande nyanombe mundu ufana na kono wena ninze mundu ufana cheno na bintu byose biruka yeni bisasa shiri kumushinyala kuma uyanzi alole khali shishifu fana kulinza oya lomba shindu shinyala kufana na ku naye zinyame byose zyalenzi sura lukano asante Happy Bishop. Kufana na kumanyanga shindu connection. Kufana na kumanya shindu connection. Na lwambo langa connection nuenza mu bintu byose benyasaya lomba. Shiriho shiri nende mwiha kwa nyasaya ta. Lakini mundu wonyenene uli numwiha kwa nyasaya. So kufana na ni connection. You are connected to what you look alike. Chikira nusoma ndenya kusoma kulubaso la 23 wakulitsa ku chapter 2 23 lo nyasaye ni yakabola shughuli kula imundu mwenu yamenye wonyene ta mulombe kumfana kwanje lakini shughuli kula yamenye wonyene ta nyasaye mana atse nalomba nalomba mundu asababisha mundu nako na tsilo yakakona tsindolo na ukula luba lulwelwe na nalomba mundu mukhali yakalomba mundu mukhali lo musatsa khulanga adamwe lo yabuha na nyola mundu mukhali aliho khoni shibisha mabore romo ibanje yo ibola nata verse 23 bola And Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man." Yes. Na ure ibanje yaje khulibholanga nolo lumundu musatsa yabola lero uyu naye usasananganize mwene shikumba shumbiri kwanje inyama yumbiri kwanje aliza kulangwa mukhali shikira yarulitsa kumundu musatsa ulolanga yani nyasaye ashimanya connection kufanana shikira shina mundu afanana nenye nyasaye yenya mundu afanana naye ko atiriritse mwima kwa nyasaye nako kachemera bintu byose benyasaye nalombi yara under the dominion of man yara hasi homundu afana nanga ne kolero shikira yenyanga shikatukana kufana na nyasaye mulikondo ta katukana kufana na nyasaye mwima mutabia mulimoloma mushinto shakholanga shifana nende nyasaye khobe kutsirisanga ikase nyasaye yanzitsa nako kachimeranga nyasaye mundu nafana nende nyasaye shingana okay pasa aleti mfano mlaisa shingana lo bana kandi bafana nanga nende bibuli unyolanga bana bafana nende bibuli khali mumima na khali niba shibafana niwa khumululu nomba tsimaroi nomba tsimoni lakini noyenza unyola bafana nanga niwe mumima jojo ubeza zakani satisfied wala abuyalitsa kulinza uyani mwima kwanje khali niba yafana nelinze mundu tawe lakini mwima kwanje kuli mwima okulola mulola anwanje khali niba likondo lirule kukando kidogo lakini mwima kuli muye nukwanje kwa hiyo nwanje alihola lihola lijenda paka kubeho kuni shindu fulani numana basa bolitsa yani lwaboli nuyivola bana unyola ali kumufana nani wetawe shinde neshira lomba unereka sana yani abuli totally kabisa unyola kali muri chenda afana nani wetawe muri monoma afana nani wetawe musura afana nani wetawe paka wireba shinde shakola amwana nowina muri amolaze bindulukano opposite bi uhola unyolanga nako kachemeranga ivanjiri bolanga dina nyasaye shayanzi tswangwa na bantu bakhola boni ta chichira
mwima kwekuwoni shukuli munyasaye tawe nakechero ivanjiri walaka woni ukutenganga nenda ukusunda ihale kuluma kunyasaye shikira ukuritsanga musura nyasaye kulomba mu kupa kufani sura hindi paka nyasaye jenya hii sura yaje kweli yabani bana baje bandalomba na bolanga mushtabusha Ezekiel no ni Jeremiah abolanga dina ndakuraka wali musabibu mulai Jeremiah 4:13 shina shama shaji shina shaholeka wakalukana waba musabibu mwitu ndawibula wali mundu mulai lo wibula wali mundu mulai shina shebisha masha holeka wakalukana yani aenzanga mwima gogo kwakalukana yani izura yoyo yakalukana imbele wa nyasaye na nyasaye aromba mundu afanane ne yani mundu abe nende connection naye tinyama zindi tumbulimo tsosti bola connection tinyama tumbulimo timenya mati timenya ena luibetani yakagutsa shira ibula mwiha kwa nyasaye maisha gashuka werera wena lakini mundu halizinyala kuitsomenya kunyasaye tinyama kuitsomenya chiri tibula connection abo bifana na musura ta bola nyasaye yakwana afana na imbulu mama imbulu anyabona afana na imbulu lakini afana na binadamu nyasaye yakwana afana na nitwiga itwige nyakuitsomenya nyasaye nichiana akshembe yao siri lakini nyasaye afanana nende mundu mulimenya mulikhola lero katona kufana nende nyasaye wow we connected we have no bishop apostle Alo manyasaye ngalo mulisane bari nyasaye ya kulonga in his own image why chichira kulinende DNA ya nyasaye yene papa we ndabuka kwa habola none ndabana munzu bana kufana tawe nomnyaka no is an error computer error it's a big error sawa tulistart ohola abantu betsobola nende ifaranga ya computer mkaluma ndisholo shila tizo mnaita na the reason why Nyasaya longo muntu tofauti and Bishop of the Roma Tanya huo noenga kalma nyuma za kidogo in Genesis chapter number 1 looking at verse number 26 and 27 and 27 so God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female. He created them. 28. Then God blessed them and said to them, you know, God, there was the reason why God created man is because of the communication. And God said to them, male and female, male and female. And God said to them, be fruitful. Yeah? Said, be fruitful and multiply. Fill the earth. Those are the assignments. Nastasia, I see in blue an assignment. Olinda, Evindu Yanaka Sieta. Reason why God created man differently is to make a man to multiply, be fruitful. Now, with an assignment, Eholomba sign, no? An assignment in Nombu, Loba not CIO, you take authority. You have dominion. Or to subdue no knowledge. Even if you spay, we will ask you. And here is Sungurata. So, subdue it and have dominion over the fish. See, Bulishindu. So, even naming and all that. Ho tofauti yo even when Yesaya longa nende fue ishichara we holding the DNA
mfano kwenye sai mfano kwenye sai nibaka la ka bishop ona masai ke sai no etso kunyola masai ka Yesu ka ni sholanga and so washanjola wala korenjira wale bakami bantu bakabona shina tawo because dominion number uruchi number leadership number utawala shunyalo wewe umuntu la likatitali tawo. In other words, the level of communication in the lesson now very different number like communication here nini it means that mamlaka kwenye saya hesio mundu chia hesi nyama ya mbulimo etemefanga shina sifungu tawo. We're given the keys. Sifungu sinyalo wewe mundu ulali responsible tawo. And that's why Yesu yabona kupita pakuchaka nyanga ino ehwere siye sifungu sinyalo wewe sibo mundu ulali nenda relationship indai nenda nyasaya wata. You need to have a good relationship kabisa from the word go. Yeah. So simisi ya Reverend S Apostle Diabola ndahili Sunday no ringala creation ama kulonga kwenye saya kolanga na marisi ndagani welanga it was good and morning came evening that was the first day. Lakini humu wanadamu waliobolanga ni amala ya bol it is not good. Ni amala hulonga mwanadamu na yasaya bolari and God blessed them and God said unto them be fruitful. Yes. Usina vitu vingi vino it was good morning evening lakini humu wanadamu ni amalolonga yalo malo. Sasa nalo kuola kwa muliranga nyasaye yenya mufano kwekwe yani chimshanyela kumolomana sho chanyela kumolomana sho yenza mbindu byose yanyola kubula kumufano kwekwe unalomba umuntu mufano kwekwe umwanyela kumoloma kunaye nyala kubetsanga chibanjiri kuora emaya bacenderanga uli amukoloba shibala shishindi ya molomana ya molomana aya yenya sasa batsirirre yero amali kulomba mwanadamu yenya ruhiyalo nyasaya rutsirirre ejere emaya babora mukorandi mwibulane mwizula kole muyeshe kwinyanza andu banyishi binterpreta alwaso na noluta amanu unyola mundu yibolaza bana ofyo awala nyasaye bola kuizuliza kwenyeshi indakani ya hero iwe kwenyene tawo indakani ya hero mundu ukuranga indakani ya hero mundu ukuranga aluye lo mundu ukuranga ya manja indakani yiri kwandu bosi apani ngoza uyikula uyizuliza chibona kuizuliza kushwara ndakani ya hero ngongoro ni bol munsukuli yaro kabule indakani ya hero to humanity not an individual as an individual wenyewe uyizuliza shibala hicho sasa uko zawana ofyo bora kuti mundu akana Wala yesaya bora kulana bora muyeshi yuli kula bora muyeshi indakani yini ya humanity indakani yini ya mwanadamu sija ya hero mundu ukuranga uninda kana nyika ikumule bantu bose yowe ula kubabiri ngendi ula kubaka uyibula kubane uyibula kumulala apana yowe kule shirini ubore ndakuli munda karondawa la kuli kutsamo bali Sasa ila mundu ndinya ngayendi yere kumbusha sasa no ya sasa iwe abolo mkambi sie enomunyahano enabana bahana 12 nelalo mngaye wanje utira musiko denya usayi hande yona bana basiyani 12 okay nunu wenyere na shukubola lo bishop abona no la apostle abona shukubola uyibuleza babiri no babakata ubenu mpango mulaiko unya basa kumikele kuba ovyo kula yani ubenu mpango kwa bana bena umanyelo ndikula urangu atsandi lokaba bani babolati hayi kutsa kuyibuleza kuli mwana lo yitsanga yitsali sana ulera bantu ulera bana mushibala baranga unyahana yomwene uli minyahano boyibuleza bana banyiri bulakulo baliya bulakulo basoma bulakulo bakhola shina balwana kuliya mutali kuchita
alero sasa unyora bana benda bakinjira mubwibi bibayibanye bakumulo ba tsinguma ba you know yani ubula mpango da like shikira no kwenza nyasaye weru nyasaye umpango bintu bibi yakona mipango khani go boli magula akategemea nanga khani bana uyibule mpango apana Jumatatu shikira go boli tukuli haro anga nyasaye akona shintu fulani ayakona washa khandi yakona li khabiri sasa yo tukulu kuranga wenyawe kule sita na ulinguru weta hola chira la chindi Okay. Asante mno ulitsanga kuchiriza kuona ndina nyasaye umpango nyasaye yalomba bindu umpango na nyasaye yahamundu wamiha bindu bya yalomba mundu umfano kwekwe munyola kwa umfano kwa nyasaye baka kuikanira kuza mfano kwinzuka ukalukitse umwika kuri kuranga mukutse kurongwa buhia munyola kwa hola inze ndaibulo khabiri or I'm born again gawe no ikanira wapatiswa wonu warula wanyola mwika muhia kwa nyasaye kube wakalongo shumbishia nyasaye washwala khutsirire liburulo nyasaye lutsirire liburulo yanoro lutsirira mupango mwami akukase sana Bishop mambo kamaliza Robo nyasaye balinde nyasaye bakaste magobaka na malai bamuhurizanga murebe malai ko ikitsane mai khanundi na mutsakhoreba malai ko ikitsane kholiza mubanje urula ko mubanje lita khana urumegera go ucheri weru no ujuzi weru ta urumegera zali go bali nyasaye kira nyasaye go ere uyangu wenu ko ikitsane niwe muima kwa nyasaye nyasaye bakaste abalinde Apostle mambo kamaliza Ya shingala manyila lana shimbo la manchi tawo na nyasaye mulinde kamulilisiyo kuwa kamkhonye na nitsobola shindu ngo la maparo koko shingalo chenda shingalo bolanga kafanya shingalo kwa nyasaye so that women and the new you in you yeah so ramno khane fwe kulo kuyangu no wakane jumapili Ori muna mlori muherwa okusirisa mlori bwengangara ya Western Nyota TV kwa lingalanga Genesis chapter 2 kwa Hosea verse 9 haribi kicha kuna chakya tainao uimarisi Genesis chapter 2 chakle verse 1 up to 9 haro kunaendelea chaka verse 10 nukuchirisia ori muna mlori bwa sipindi na meno sana nosanga fuungi kusirisanga nokosi na baya kukaburura kukavale ne kukakukosirisia mbele babore bari echiao ni chiana akisia mbochimo beni chiana akisia mbayo yosirimo lo langa banofunya ngo nimba ya kusamira omanyiro ori jirani elisia eimba yose yakusamira ikusamira ili ekese mbaroro irisiangia ne yao amani yabe ori muna mlori bwa ngara ne surprise kachuki ni marani mbole mbwe Western Nyota TV ebintu bichenjaga ano Nio.